braćo i sestre, moram da vas upoznam sa mojim mladim prijateljima koji su danas došli čak iz Zubinog Potoka. Pokrenut ćemo projekat da se sva imanja i sve srpske kuće širom Republike Srpske Krajine i širom Federacije Bosne i Hercegovine i širom Republike Srpske obnove i širom Kosova i Metohije, naravno, obnove i otkupe i vrate u naš posjed. Jedino Socijalistička partija Srbije je ta koja može da nam garantuje ostvarenje ovih naših ciljeva. Jedino zajedno možemo sačuvati Srbiju. Ćutimo zbog Srbije i njene budućnosti. Ćutimo zbog ove dece. Ćutimo zbog onoga što ćemo vrlo skoro postići, a to je da opet budemo garant opstanka srpskih nacionalnih interesa. Jer bez ove koalicije nema Srbije i nema srpstva. Sve za Srbiju, srpsku ni za šta. Sve za Srbiju, Kosmet ni za šta. Živela Srbija, živeo srpski narod širom srpskih zemalja. Živeli!